Na tondu murata wa mundu akoragwo nake hingo ciothe, hingo ya thina ona ya gikeno. Riu mumemerekia wa Gukena FM Gitahi wa Nguyo ni ahithurite maundu matoikaine ni a Kenya ma muini wa kigoco Sammy Boy uria riu uratumikira kiho kia maisha njera-ini ya Naivasha Maximum Prison. Mbere ya ngohete ici cia Sammy Boy na murata we Gitahi wa Nguyo, ririkana gusubscribe na uhihinye gakengere niguo ndukahetũkagwo ni video ona imwe iria yekirwo guku kwa Mwago wa Mugikuyu. Gitahi wa Nguyo uria umemerekagia na ceceni ya Gukena FM ni ahutitio ni ndeto ya kuhokwa muini Sammy Boy. Agicakaya ni undu wa ndeto eno ni ahithuritie ati mathomaga kirathi kimwe na Sammy Boy. Itikia kana urege, Sammy Boy niwe watongoragia cukuru yao. No ahithuritie ati riu Sammy Boy nake magirithi cia nanja kuona ni mahotanite scholarship, no ni undu wa ungumania scholarship eno ikiheo andu angi. Just imagine. Oho no ahithuritie ati ni makoretwo makiaria nake hingo iria cira wake wathiaga na mbere, no na nite rekodi ya SMS ciao iria ironania maria muini uyu ageragira hingo iyo. Kwa muhiano, kuri hingo Sammy Boy amuthaithirie muhoere muno ni undu wa cira ucio uria umuhinyiriirie muno. Ona muthenya uria athiaga gutwirwo gikuo no amuhoire fare na akimuhe. Riu arauga ari na ruo aririkana ati muthenya ucio athiaga gutwirwo niwe wamuhete mbeca cia fare, undu uyu ukimwekira ruo rwingi muno. Akiandika rurenda-ini andikitie huna ruthiomi rwa Githungu na ni quote, Sammy Boy, my friend and a classmate, was the best student at our high school. I was second. At one time we secured a scholarship to study abroad, but hii ni Kenya, tukapokonywa. Ikaenda kwa wengine. He's bright. Whatever shit happened, sijui. I just feel for him. Na sitaki kufikiria ati nilimtumia fare aende akafungwe maisha. But all in all, I know there is a God of a second chance. Ririkana gusubscribe ceceni-ini ino itu niguo mohoro matiga kuhitukage. Huku kwa Mwago tugukorwo twicemba gukurehera na kwanirira ndeto ici ona itahorete.